Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na James, asaan na akayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abaro, agingga ita. Pinaggidan ko ti dua a babae nga inaram. Ket jak magustuhan ti imbanag na. Ket daytaman ti naksalaysayan dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni James dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O anya nga Franklin, ada ka din kaya na mo? Awan pa nga rod pare. Awan kapoy ka. Kitain nakman. Dua ti kaayan ayat ko. Ne, apay ngay adwa pare. May salaang maditi dua. Sikan ati siyak. Oh, pare, kuminom tan. Nabukbukan tan ti baso ta. Sige, cheers. Cheers. Ayos Mala, agpulutan ta pare. Naimas day ta pulutan ta. Uwan nga rod pare. Diyak kumakayat ti aginom, ta ginanaak. Ang pilitin nakmalt. Uwan agas ti bannog ti arak. Sa anak ngagbartag pare. Ang mga no sa anak to ang makariing adagos intun bigat. Uwan ka di, basit lati inuman ta. Diyak kayat ti marabyan unay pare. Agbiyahe ak pa intun bigat. Diyak kayat ti mapuyat. Uwan mala, shot tamanain. Adtoy ti kape. Kastaman ti kayat ko kan kayoli. Pasangwan naklata iti kape. No kastango may kasarungkaran. Rabi iuna yan, James. Kan agat-arak ka nga imay. Sana bali sa anak mo na bartek. Basit lang ti ininumi ni pari Franklin. Ala, agkape ka nga rudan. Bayat anapudot pa Yoli. Agmay-maisakan sa ita dito'y balayo. Wen, napanakiriyon yun dananang kantatang ko. Inton ka ni kadwa nga aldaw ti sangpet da. No kasta. Maturog ak nga rudan dito'y balayo Kaduan ka tagmay-maisaka. Anya? Wen. Dakayatin ti agawid. Ang mga no kagatindak tumanin ti aso di tadalan. Anyan, day ta arason mo? Kinamat naktupay itay nagdakkel nga aso. Imbag tanay lang mga. Nang rabi ka din? Saan pa'y nga rod? O ala, agkape ka pa'y. Tainak mangisagana iti kanam. Yoli. Uy, apay asimra ka dito salad ko. Ingka maturog ijay salas. Nagaruti lamok. Yoli. Hindi nakarakupan Arakupan ka atay, ayatin kakit nga rod. Yoli. James. Agsapa magaya man. Wan nga rod. Agsapa gaya. Naimasam tinaturog. James, kaano nak nga ikalaysa? Ha? Masapol nga ikalaysa na kun. Ala. Kitain tanong ka sa no. Bumangon tan. Tagawid akmatan. Sa dinumanan tinagturugam iti rabi James. Ijay balay ti girlfriend ko Sino a girlfriend mo? Ni Yoli. Yuli. Girlfriend mo pa ni Yuli? Idinto ta girlfriend mo ni Marlene? Duada nga rod a girlfriend ko, nanang. Ay saan na nasaya ati kasta? Agpili ak to kadakwada iti kalaysak. Kalaysa? Adda aya kwartam nga aramatam? Awan to pa'y urnong mo tasadot kamot. Di agagatak to into na danton asawak. Nilatatang mo ti mga asikaso iti garden.
Idento ta sika, adda kala dito'y balay nga agululdag iti agmalam. Apay, James, di ka di maasyan ka ni tatang mo. Tulungak tulat ta ka di. Ay, agsalukag ka. No ada planom ang mga asawa. Ay, sadot ka tao. Kababain ka laeng. Si kalati baro dito'y lugar tayo, asa daw. O sige, agkape kang James. Tanapudot pa'y day ta kape. Naimas day ta akape. Makapasaya at iti sanunat. Kakasta tilakok akape di ta istro ko. Naimas ngagpaiso ah. Magustuhan lakit di da ito ninanang ko no maramanan na. Ala, bayam ta ikan kanto iti may sa abaks. Pangramanan ni nanang mo. Agyaman na ka. Oh, Kat, kumusta mo ti garden mo? Anya itayan ti mulam? Ay, ato ah. Nagduduma. Kaya't naasawan, nagagat ka nga ag garden. Ay na, ad-adan ama in lavak no kasta. Ha? Kasta ti kayat ko a boyfriend. Nagagat nga agtrabaho. Ha? Wala. Talaga nagagitak. Ay, gayam. Ang mga nalipatam akasangay ko inton Sabado. Adaya imbagam akasangay mo? Inton Sabado nga rod. Umay kanto dito'y balay Tasika ti kang runaan asa nga ili. Kasta ka di. Oh, anya ngay ti iregalom to kanya. Nasken ka di pa'y dayta. Naragsakak to iti dayta nga aldaw. Nang runa no adda iregalom kanya. Mabalin ka di, regalwan kalaangan itinasamit akis. Ay basta, kayat ko nga adda iregalom kanya. Ta birthday kat nga rod. Sige, bayam. Tekang kanto iti regalo. Ay, saan, lakay? Di mo ikan iti kwata dayta sadot nga anak mo. Ninanang mat. Adto iti 2,000. Agyaman naktatang Anda ni gatang ko iti regalo kay girlfriend ko. Asino a girlfriend mo ti isagutam? Ni Marlene, nanang. Apay, adu ay ati girlfriend mo, anak ka. Dua ti girlfriend na. Ala tatang, ina ko na. Tayo nakgumatang iti regalo kay ni Marlene. Sagmamano da ito ya porcelas, ading? Dayta, manong. 20 pesos lang. O sige. Gatangak da tatalo. Mabalin ka di nga ikabil mo iti box. Kaya't bungunam. Tapang regalok iti ag birthday. Sige, manong. Adda ka di pay? Mga no kaya dyan na yunan iti kwentas, manong. Saanin? Gastos la dayta. Sino ka diti sagutan nyo, manong? Day may kadwa akaayan-ayat ko, ading. Kaya't mo asawan, adapay first girlfriend mo, manong? Ay, isumot lagayam akirmat ka Daytoy laang saglala ka apolseras, ti ka ba alam nga isagot iti girlfriend mo? Saan ka kading agbain? Anya? Ay, kasi mo dagiti girlfriend mo. Ay, sapay kumata i-break da kan. Ala, mabit lang tabungo na to'y regalom a balor ti 60 pesos, manong. Ape kasla uya mo day tayo regalo nga Saan madagas ta, manong? Awan dakas na, no lalakaan man ti isagot mo iti girlfriend mo. Ngam ti mati, pinagsukot mo ida. Hoy, anya ko matibibiyang mo, Saan kan nga girlfriend iti dua, no di mo mat maikan iti napipintas a regalo. Birthday pa'y mat nga rod. Kababain ka laang. Amang no ibasura na laang day talalakaan a polseras. Agtip-tipidak nga rod. Abay, awan makukwarta manong. Idin to tadua ti girlfriend mo? Ay manong, sapay la kumata i-break da kan dagiti dua a girlfriend mo. At to yung regalo ken ka, Marlene. Happy birthday. Nalakalayang da ito regalo ken ka. Ngam nagtao di ti puso. Sagbabain tilaan da ita.
Oo, nabungon pa man. Nagpintas ti pan nakabalkot na. Wen, ngam sagbabain ti lang ti linawon dayta. Dayta lang tinabalak. Lokatak man. Ha? Wala paiso. Taymet sagsa sa nga pulo ijay sidewalk. Ngam saan nga iti sidewalk tinagatangag? Ala, awan anyaman na. Ipatag ko lang taday ito arigalo, tanagapukan ka. Ala, umikan. Inta sumango amangan. Ado ti saganak ina. Sige, tani. Mabisinak una yan. Dayta lang ti sidain. Natang nga da sardinas na. Kat, naimas mo day ta Ilutuan da kiti naimas a sidain, nanang. Ay, manon abulahan nga gis istambay ka, James. Kastam ka dilatan. Di mo ka ditulungan ni tatang mo nga gardain. Masadutang karod nga gardin, nanang. Kan kabalan pa imot ni tatang. Tulungak tulatan Inton dinan ton kabalan. Sadot ka. Kati maday. Agsapol ka itinaimas asidaam. Awan mat nga rod itad mo nga igatang itinaimas asidaan. Malakit din. Yung kagluton itinaimas asidaan. Kada ni Yoli, tatang, nanang. Kumusta kayon, nana, tata? Nay, adamat bag nga awit mau, Yole. Anya ti kayat asawan day ta abag, Yule. Nana, tata, imaya kun dito'y balayo. Gaputa, masikuga kun. Kat ni James ti ama. Ha, Anya! masikog ka, balasang ko. Kwa, nanang, tatang. Dito yan nga agna ni Yoli. Nana, naskan nga ibanagnak ni James. Wan tatang, nanang. Iso nga isaganaan yun, ti panagkalay sa amin kini Yoli. Anya! Day, adamanin agtok-tok-tok. Siya kun ti mangilukaat. Asino ka itayan, balasang ko? Siyak ni Marlene akaayan-ayat ni James di tabangir a barangay, nana. Adamot igam mo abag? Wan, nana. Dito yakon balayo nga agnaad. Kaputa masikuga ko. Anya! Diyak kaya ti pumanaw dito'y balayo, James. Jakmat kayat ti pumanaw, James. Kwa. Kasano da ito yun? James, no kayat mo, ijay tan balay nga agnaad. Anda urnong ko apagkasarta. Sana mabalin, James. Naska na siyak ti kalaysam. Kwa. Dito ay akong agnaad. No di mo kayat nga agawid tayo di balay, James. Jakmat kayat ti agawid. Jak kayat ti pumanaw dito eh. At the responsibilidad mo kanya, James. At dada Marlene kan Yole iti may sasilid. Agkasilid da. Kwa. Apay, mabalin ka diya, duwadalangan nga asawaak, nanang. Anay ko, tatang. Tibibig ko. Bimtaksan. Ay, mangibabain ka nga inanak. Awan pa'y pakaragsakan may kaninanang mo ngay naramid mo. James, anak. Kaano ka ngagnakam? Sadot ka lang arudan. Saan pa'y nga umno ti araramidam iti babae? Maistresakan ka. Bakit? Ingka kasarita dangi jay babae. Tanay, awan mati agpabigay kadakwada. Ti kayat da, agnaagdan adwa dito'y balay. Ay, mabalin ayam ti kasta. Wala kay. Inak ida kasarita. Anay ko, nagsakit matan ti panang tungpam kanyak, Yoli. Anay. Anay ko, Marlene, tinong panak mo ito. Nalawlawaganin ti panunot ko. Saan kagayam apagtatakkunan? Kabaalak apadakkalan da ito'y ipasngay kunto nga oray awan ka. Yoli. Uray siya.
Uray saan kan ngagpakpakita pa'y James. Ngamin, awan mat gayam sergim a tao. May saka pa'y apakpakanak no bilang tagasawat ah. Diyak kaya tisadot akaskan ka. Sadot ka a tao? Ita, pinagsukot na kami itibiyag mo? Awan malaknakam mo. Saan kan apagan ano, James? Saan ka mat apagan ano, James? Maudin daytoy ang panagkita ta. Anay ko! Nanang, tatang, kasanuitan, napukaw kong dayuli kan Marlene. Kat, anya kumati aramidam no bilang taadda pa'y laang dito'y balay. Hoy, James. Agnakam kan. Laglagi pam, aduan to ti agbalin aputot mau. Kat pagrabangam ida suportaran. Isu amanipod ita, aggagat kan. Tapno maipaay mo ti suportada. Tatang. Hindi pa'y la abinagbagaan ka. Ngam awan denggam. Manipod ita, liklikam ti babae. Kat ipamaysam ti aggarden. Wano saan, mangsapol ka iti natalgad apang gedam. Nanang. Agnakam ka kuman, James. Di na kam ibabain kaninanang mo. Agbalbaliw kan, para iti pagsaya atam, James, anak. Nagpasngayan da Marlene kan Yoli, Mr. Lonely, kat nagrigat gayam ti pagrebengak, gaputadwa nga ubing ti supsuportarak. Amin amat gedak, ipaay ko kadakwada. Tuy pagayam mo, James. Agyaman ak James, iti daytoy apakasaritaam. Ala, pag nakmamon dayta. Kat sige, ituloy mo ti aggaget nga agtrabaho para kadagiti putot mo. Kat dagiti putot mo ti agbalin nga inspirasyon mo nga agtrabaho. Ipaay mo ti pagrebengam kas amada. Tainton dumakkel da, saan da kan tumet amalipatan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na James, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.